Dumela mo hi ditabeng tsa letsatsi phirimane ena SABC 2 le DDT ke mo le Triforce ntse lengwe di hloho di latela. Each and every day when our remandees come back from court, we screen them, and those that have symptoms, we isolate them. Lefapha la Tshokolo ba tshwaruwa le dumela ha le tla laola bohloko ba diphtheria le qommeng tjhankana ya Paulsmoor, Cape Town. A lot of the responsibility that does lie at the feet of the NUM. They are responsible for conducting the ballot. Mosebetsi o ntse o kginne morafong wa Gold 1 ka morao qhoma ha merusu ka Genoseng. The bigger picture is that the game in this country needs a World Cup trophy. We need to win. Dipapadi di Proteas di tlo bapala le Australia ho di semi-final dipapading tsa mohope wa lefatshe ka Labone, India. Harbelero amoele mohi lefapha la itshebeletso tsa tshokolo ba tshwaruwa le dumela ha le tla kgona ho laola bohloko ba diphtheria tjhankana ya Paulsmoor, Cape Town. Motshwaruwa ya dilemo tse 19 o batlile a hlokahala ka morao tshwaetswa ke bohloko bona ba tshwaruwa ba robedi ba leng ba le tshwaetso ba se ba beilwe sebakeng se ikgethang. Motho wa pele a bile le tshwaetso ho tloha ngwahola ka Tshitwe ke motshwaruwa ya dilemo di 19 ya hlokahalletseng sepetleleng sa mmuso pejana kgweding ena ka mora ho lemoha tshwaetso ena. Lefapha la tlhabollo ya batshwaruwa le ile la tsebisa la bophelo. They are the custodians of the health of the nation. Secondly is to ensure that all our facilities maintain the standard of hygiene that is required without chance. Lefapha le re le sebedisa metjha ya kalafo e sebedisitsweng nakong ya sewa sa COVID-19 ka ha diphtheria e tshwaetsana ka mathe le ho atamela motho ya nang le tshwaetso. Each and every day when our remandees come back from court, we screen them, and those that have symptoms, we isolate them, start treating them, and we report to the Department of Health and also report to South African Police Service and the Department of Justice. Tshubuhlellano ya batshwaruwa di tjhankaneng ke ngongoro e nngwe e kgolo. I have gone through on an operational visit, and I am, confident that the number of beds we have there are actually enough for any eventuality if we are to experience new cases. Ke batshwaruwa ba feta 300 le balebedi ba ditjhankana ba 36 ba seng ba entiwe. Lefapha le re tsohle di motjheng mme ha o so e be le ditshwaetso tse ntjha ho tloha matsatsing a 5 a fetileng. Mokgatlo o lwantshang tlhekefetso ya bong Kimberley Province Northern Cape wa At Justice for All GBV o qosa sepolesa ka ho hlola ho etsa mosebetsi wa sona. Mokgatlo ona o re sepolesa ha se nkele dinyewe tsa peto, tlhekefetso ya bong le tlhekefetso ya thobalano ka hlohong. Ho bile le ngongoreo e kgolo ka boitshwaro ba bahlanka ba sepolesa ka hara naha. #Justice for All e entse kgoeletso ho letona la sepolesa ho nka mehato kgahlano le bahlanka ba sepolesa ba sa etseng mosebetsi wa bona. Mokgatlo o re o ile wa leka ho hlahlela dinyewe tsa peto, tlhekatlheko le ho otla diketsahalong tse akgang ka hare bana ba babedi. The 7-year-old ona rapiwa ke stepfather, case ya teng ke ya last year, ina le case number ina le J88, case ya teng le yone ga se tsamaye e le letsatsi le le 1 ko pele. Ha ditaba di sa le mothating ona, Philip January ya dilemo di 34 o re ha a sana tshepo ho bahlanka ba sepolesa. January o hlalosa ha lekile ho hlahlela nyewe le sepolesa empa ha a ka fumana thuso. O hlalosa ha sepolesa se ile sa mo bitsa ka mabitsobitso nakong ya ho leka ho hlahlela nyewe sepoleseng sa Campbell. Sepolesa se hlalosa ha se lekile ho thusa January empa o ile a hana thuso. Ati dinyewe tsa peto sepolesa se re sentse se fuputsa dinyewe tsena. The cases are under investigation and the dockets are with the senior state prosecutor for a decision. The SABC is currently waiting a response in this regard. Sepolesa se ipileditse ho baahi ho tlaleha bahlanka ba sepolesa ba hlolehang ho etsa mosebetsi wa bona. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley.
nyewe ya monna dilemo tse 34 eo ditlaleo di reng o hlokofaditse hampempe moradia ya dilemo tse 5 e kgutlisitswe morao ho fihlela ka la 4 Tshitwe lekgotleng la Mastrata wa Senekale bakeng sa hore a kope beili ho utlwa holwanyana ka ketsalo ena re buisana le mmuedi wa sepolesa Free State Botjhabela e leng warrant officer Mako Mophiring ntate Mophiring ra wa mala ditabeng tsa Sesotho a re le bue morena le so re timeditse le momamedi wa tshebeletso ya SABC ho ya ka lesedi leo le nang le lona le sepolesa ho etsa etseng ketsalong e ketsalo yena na utlwa la hore ntate ke motho o twing o ile a batla o tseba hore na ngwana o kae mme ka ho sa elelle hore ngwana o na sa le teng ka tlung ke mona maileng a ketella e le hore o shapa ngwana mme moshapa wa hae o ile wa etsa hore a shape ngwana ho isa mo ngwana maileng hore o ile a lemala mme o lemaleng ona na re leletse hore le meno a ka pelo yena e mo amang a ona o bonalang hore e tle mo tlise bohloko a tswile mme ketellong e be le hore o hlokomela hore o mo tshasitse le ka tlu mona sefahlehong jwale ile ba dintho tse leng hore baahi ba ile ba qetella ba utlwa seboko ba tseba taba enana ho ileng e mongwe wa mohai a hlalosang hore ila mmotsa hona ke hobaneng a etsa nthwena be le hore o re kopa tshwarelo empa qetellong banka qeto ya hore re tlameha hore re sepoleseng hang mme ba ile ba qetella ba tla sepoleseng mo sepolesa se sang ka bohato ho ya motseng ona wa Matwabeng ba be ba kwalla yena mmelaelwa ya dilemong tse 34 eo re rona ha re fumana re thola hore motswadi ke motho e leng hore mme e le mme wa ngwana ho bonahala ke motho e leng hore o ile a patwa nako morao sa hlokahetse mme re bua le wena tjena re ile ba taba hore a hlaele kgotleng la dinyewe bekeng ya ho feta mme le khotla hela bona e le hore e tshisetsa nyewe ena morao o ile nga hlaha ka letsatsi lena la ka lejeno la 13 ntho e ntle fela ke hore hona bekeng eo e fetileng ngwana o ile a tlameha hore a potlakisetswe sepetlele mme ka morao ba potlakisetswe sepetlele o ile a qetellwa a sejetswa ke dingaka ka morao ba sejetswe ke dingaka e be le hore banana ba di-social worker tsa tshebeletso tsa social development ba mo batlela sebaka tulo e leng hore e sireletsehile e leng hore o tla bewa ho yona o fihlela nyewe ena na ntse thethe ya itswela pele mme ke seo se leng hore se etsahetse ha jwalo o fihlela ka jeno ha na re o kopa beili ke mo ile bona hore o ile a nyahlatsa kopo ya beili a ba tlameha hore nyewe ena ha e tla netswelle pele ntse le tsa diphuputso tsa sepolesa sa rona bana ba sebetsang ka ditlhekefetso tsa bana manene motseng wa Fitzburg warrant officer ho hlakile a utlwala e ka bantate eo o ne a shapa ngwana ka eng ho ya ka tlalo e re fumaneng e ka re ke motho ne hle a sebedisa matsoho haholo bakeng sa ngwana enana sebeditse matsoho bakeng sa hore a motle ka tsela e leng hore ona mo shapa ka yona mme le yona ntho ne re tlotsi ka tlalo ile re fumana ka yona nako eo go tswa le kaneng la rona le tsang diphuputso tsa bana ditlhekefetso tsa bana tse leng hore di a etsahala ka karolo eo ya Senekal Ntate Mophiring re a leboha ka lesedi leo o re fileng lona eo mmuhi ke warrant officer Mako Mophiring e le mmuedi wa sepolesa Botjhabela ba Free State Dikomiti tsa theo ya mabitso tsa diprovinsi tse 9 tse thontsweng dikgweding tse 2 tse fetileng di se di kentswe tshebetsong ke lefapha la bonono le botjhaba le lekgotla la naha la theo ya mabitso mosebetsi wa tsona ke ho potlakela dikopo tsa ho fetolwa ha mabitso le ho ngodisa mabitso a matjha a dibaka tse fapaneng baahi ba Northwest ke ba bang ba entseng kopo ya hore motse wa bona o fetolele lebitsong la Makgalwane Motse wa Noitgedacht o na le matlo a ka nna 300 baagi ba ikuela gore motse wa bona o bidiwe Makgalwane ga gona ka go tlhalosetsa gore Noitgedacht e mina eng Noitgedacht ya rona ya no Makgalwane ke mahoko a le tlabe le re le dirisa ka Setswana le go aka di-apartheid tse re kopaneng le tsone leina le la Noitgedacht le sa siama leina le la utlwa ba gaetsho gore le la bua le tlhalosa eng gore go mo ga gona tlhaloganyo go na le tshepo ya gore leina la motse wa bona le ka fetolwa
Komiti e botlhokwa thata gore tsere nako gore e feleletse e le teng. Go na le mafelo a mantsi a e leng gore di-communities ntse di batla gore a fetolwe. Modulasetilo yo mošwa mo porofenseng a re ba tlile go fetola le maina a mafelo a baipei. Maikaelelo a rona ke go fedisa ona mabitso go busetsa serodumo sa batho ba rona. Ngata ga ya mo diplekeng tse batho ba rona ba sokolang mo tsona tse rona re batho ke baipei. Ga ka utlwa maina teng o tlo fumana ke bo seropo mperekele ko serope ko mama mme gamponi ene a kgone ba o ba blame batho bana tshwetlego e go etsa gore le wena ka boena o tenyatse o ishebele go tlase. Maloko a Geographical Name Council a tlile go tsamaya mo dikgaolong tse di farologaneng mo porofenseng go ruta baagi ka ga go fetolwa ga maina a dikgaolo tsa bona. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Ditaba. Jalo ka se utlwile mo hipejana re kopile maikutlo a re o re fe ona wena ke sefeng sebaka se ona nang hore lebitso la sona le lokela hore le fetolwe lebitso. Maikutlo a lona ke ana a latela ka kgatiso ya WhatsApp. Ho fetola ha mabitso ke tshenyo ya tjhelete e ngata ho le e ka ba e etsa diprojekte tsa ho thusa batjha hore ba tle ba kgone ho thola mesebetsi. Empa hona le sebaka se ho thweng Hertzogville ka nnete se ka tjhentjhwa sa bitswa ka lebitso le leng. Ke maina apartheid tota ke maina a lapisang e le tota gona le lengwe le leng gore le nkgoba marapo gate ke fordwala mo tikologo e ke dulang mo gone gore ka mantswe a mangwe re mo tatlhegong re latlhegile. Nna ka nosi ke ne ke re balwane go fitlhella ba atlega go ka fetola leina lewa mme gona le mafelo a mangwe a mabedi le one ke ne ke ratile gore ba ka re batla fetola maina a bone ka gore go teng go nna Batswana ke Vergenoeg le Vragas mafelo a teng a gaufi le go ganyesa mo Northwest. Nna lebitso le neng ka re nkebe ba le change ke lebitso le la Stankwater. Hapa ale bose ne Stankwater a le bose late ke lona bile ke nana gore nkebe ba le change motlhomong ba biletse ka lebitso le leng. Stankwater moi re wa tshelo tsa ka mehlahle. Har hatela pele EFF e re e tla ba maemong a bobedi ka boholo naheng ka morao phatlalatso ha dikgetho tsa naha tsa Isao le tsa diprovince. So now we're just verifying that all the provinces, all the regions and all the sub-regions of the EFF have established what we call the branch elections task forces, which are responsible for coordination and doing work of elections at ward level. And then, of course, the second phase will be then at VD level. We've got 23,000 VDs in South Africa, which are represented through voting stations. And we are now going to be starting the process of putting volunteers in all the voting stations and also to then finalize the process of the voter registration weekend, which is taking place on the 18th and 19th of November. So today, we're just making sure that all the provinces, all the regions, and all the sub-regions of the EFF are ready for the voter registration weekend. Mopresidente wa COPE Mosiwa Lekota o re moga wa habo ha o tshoswe ke diketsalo tsa moraorao tse bileng teng mogeng wa habo tse kang ho lahlelwa ke baetapele pele ho dikgetho tsa naha tsa Isao. I cannot be worried about that. When you form a political party, you pursue, you say to the people what you want to do for them, and they vote you on for you on the basis of what you promise them. Now, they are not married to you for life. In their own mind is a condition. If you don't do that which satisfies us, we are going to leave. And I'm not surprised at all. People come and go. Moetapele wa Action SA KwaZulu-Natal o phatlaladitse ho ba nkgetheng wa botonakgolo provinseng jwalo ka ho lokisetswa dikgetho tsa naha tsa 2024. Zwakhele Mncwango e bile setho sa mokga dilemong tse pedi tse fetileng.
gives me great pleasure to immensely announce Mr. Zwakhele Ngango as Action SA Premier Candidate to shake up the province of KwaZulu-Natal. Really very proud of this brother, very proud of this man. And I really and truly believe in his ability to shake up things, not only for people of KZN, but for people of South Africa. mosebetsi ha ya kgona ho qala morafong wa Goldwane ka botjhabela ba Johannesburg ka jeno seng ka mora ho qhoma ha merusu pakeng tsa basebetsi le mapolesa. Morafo o ile wa romela mapolesa le bahlanka ba tsa tshireletso ka mora ho tjheswa ha koloi ya e mong wa basebetsi. E se le beke jwale ho sa sebetse morafong ona moo basebetsi ba tsekang hore mohire a potlakise ho kgethwa ha AMCU e le union e kgolo morafong. Morafo o bolela ha o no lebeletse hore basebetsi ba tla kgutlela mosebetsing ka jeno morafong wa bona wa Modern East empa ho qhomme morusu moo ho swerweng batho ba sehlotshwana. Sesosa sa bothata bona ke tumelano e bileng pakeng tsa morafo le NUM ka 2012 moo e neng e fumana maemo a ho nka diqeto. Morafo o re basebetsi ba nkile qeto ya ho ba ditho tsa AMCU empa NUM e tshwarela mosebetsi wa ho dumella AMCU hore e nke diqeto ka boikarabello ho basebetsi. A lot of the responsibility that does lie at the feet of the NUM. They are responsible for conducting the ballot, and it is essentially their responsibility to communicate to all employees on the A and B category who technically remain their employees. NUM hlalosa maemo ana a Goldwane e le fela tlolo ya molao. We are worried that the instigators of the hostage or the ringleaders of the hostage have not been arrested. AMCU e se tlalehile taba ena lekgotleng la basebetsi ho fumana taelo e potlakileng ya hore ho potlakiswe ho kgethwa ha yona ho ba union e kgolo ka ra morafo empa basebetsi ba qosa morafo ka hore o ba nehella ka mapolesa. Nyewe e tla dula ka la bone mme morafo o tla nne o fumane tshireletso ya mapolesa ha mo le bahlanka ba tshireletso ho fihlela maemo a kgutlela madulong. Lefapha la Naha la tsa Bohahlaudi Patricia de Lille kapa letona le tekinne tumellano le khampani ya Google. Tumellano ena e reretse hore e ntlafatse tshebediso ya technology ho bapatsa tlhahiso ya bohahlaudi naheng. Jwale ha re bone hore mebaraka e sebeditse jwang ha JC e kwala hore nyaphhlano. Ranta ha ya sebetsa hampe haholo ha e bula beke. JC kwezi dia bodi sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e dala ya brand e qala beke e sebeditse hantle. Dipapading Afrika Borwa e tlo bapala di-semi-finale mohopeng wa lefatshe wa cricket lekgetlo la bohlano nakong eo e kopana le Australia Kolkata ka Labone. Afrika Borwa e tlo bapala le Australia ho di-semi-finale dipapading tsa mohope wa lefatshe wa cricket India ka Labone. Di-Proteas di ile tsa hlolwa ka 2007 ho di-semi-finale ke West Indies ka di-wicket tse supileng. La o le jwalo ditsebi di na le tshepo e kgolo ho di-Proteas. The South African team are in a good space that if we didn't have a good start, the other guys would come up and score the runs they'll deliver. So it's a team that's playing for each other. It's a team that's working hard for each other. And I think at the back of the mind, just as much as the rugby players have had over the last, say, 15 years, is that they know they're playing for the people back home. Afrika Borwa ke yona fela ya dinaha tse kgolo tsa cricket e sokang e hapa mohope wa lefatshe. The bigger picture is that the game in this country needs a World Cup trophy. We need to win. We need to win desperately because the game needs an injection, not just the financial stuff, but I think from a quality point of view, a quantity point of view. And I think overall management of cricket and Cricket South Africa needs this kind of a injection. And the only thing that I think that can rescue the game to take it further up from where it is now, where it has been, is a World Cup trophy.
Di-semifinale tsa pele di tla ba pakeng tsa India le New Zealand Mumbai ka Laboraro. Namane sehla ya latela ka bolipi mme ha re mamela hore na maemo a lehodimo ba le jwang hosane. Mana monna ke le bobo ba bui ba di mo tsa bile ba se se bula hona ka haro o kapa le boya ho tla jela ka haro kapa bo prima o pletse beletse mfa ra se bile hona ka qabega ho nyolo o tla fila hona ka horo thekong dilo tse kgethileng ka haro ho gauteng o tla fila hona ka le boya le hola e tla bela fela mafatsane a itseding a duma ka thoko go mabopo ho se o bona hala fela moya a seng kae ho sane ho phethoe kalo ho sentse re bontsha hore ka haro ho thekong e tla be dipula tsena tsa hae sale ho nyolo jalo tla fila hona ka repetere sa molori ba bura bli ba tse tlhokomedisa hore ho tla hona ka hore le boya le hola ho tla fila hona ka haro thekong go senka ba go tlhokomela hore fela e tlebele fela mehudi mona le mane a se shebile hona ka le boele hole a pintono ho tla jwala hona ka haro ferelane ho tlebe ho fuka moya o se kilometers long over o ka hla e share se shebile hona le krateng te matlo ke dia la haji sa moto ha re shebile ho bla freestyle o hlakile hore ka mafatsane a jeleng a duma ho tlhokomela hore ka Kronstadt ho tla fitla hona ka velkom di khadi tla tle di fela go mashome a mabedi a motso e robeng ka fela ho pakang hore ho tla ho futumale ha tse shebile hona ka North West ho tlo komela teng ho tla ho tshise hona ha isale e sentse re shebile hona ka hare ho Otterdale di khadi di rita fela go mashome a mararo a motso o mong ka fela sa zona ke le teng ho tla ho tshise hona ha isale ha tse re shebile hona ka hare boholo ba Gauteng di teng ho hlokomela hore ho tla ho tshise fela ho itikanetseng re khadi di rita fela go mashome a mabedi a metsi urban ka fela ka har ho Johannesburg a tse shebile hona ka fela gang teng ho hlokomela hore tla ho tshise re shebile hona ka har ho Limpopo le teng ho hlokomela fela ho tla hlwishisa fela e tekanetseng boholo ba khadi re ritha fela ho mashome a mabedi a metseng e medical fela boholo ba province ho bona la haro tla ho futhumale a tse se shebile hona ka haro Mpumalanga le teng ho hlokomela hore tla ho futhumale hona ha isale se shebile ka Lenberg ho tla jela hona ka haro ho sekunda ho hlokomela le teng ho tla ho tshisa hona ha isale a tse se shebile hona ka Emelo le teng ho hlokomela hore tla ho tshisa ha re shebile hona boholo ba KwaZulu-Natal le teng ho tla ho tshisa fela ha e tekanetseng tse ke shebile hona ka haro Vryheid jwale hona ka Pietermaritzburg di khadi re thafela go mashome a mabedi a metso e mehlano ka fela bo hole ba ka ba botjhabela le teng go hlokomela re tla ho tshese hona ha sale sentse ke shebile hona ka hare ho Craddock ho tla fela hona ka Somerset le teng go hlokomela re tla ho tshese hona ha sale ya re balaga thaka hare o kapa boprima ho hlokomela ka hona ka Lydenburg ho tla jwale hona ka hare ho Worcester le teng go hlokomela re tla ho tshese hona ha sale bo ba re kharate di reta ho mashome a mabedi a metso e mehlano ka fela ha re fitla hona ka hare o kapa le boa ka baka la moya o tshetsang hlokomela hore se shebile ka apindone ho tla fela hona ka kurumano tla ho tshetse hona ho tswang ka kwena bodibeng bo ba re khadi di re thafela ho mashome a mararo a metso e medical fela se shebile ka Springbok ho tla jela ka Caroline le hona ka Satellite ho tla ho tshetse hona ha sala ba buis ba tsabile pidi hakalo a be etsogotso Moitsa phirimana ena di fella mona ngwana itaba tsa Setswana ka nako ena ho sane ho feta nako e tlang a yate